Udin lapar. Coba kayak kakak nenek udah pada kumpul. Ya Allah, kunaon hirup urang dong kieu ya Allah. Kunaon ya Allah, naon salah urang. Ieu teu adil ya Allah. Sungguh tidak adil ya Allah. Aduh Din, ampunannya kakak gagal mau samuna. Tadi di jalan naik anak. Din, 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 Udin, Udin, Din, Din, Udin, Din, Din, pulang Din, Udin, pulang ninggalin kakak Din, Udin, Udin, Udin. Bos, gak duit deh. Aduh, jakat di mana duit kau bos eta? Boleh bos. Enak sih, kabur. Betul. Boro-boro aing mah kana duit teh. Malak dah. Naon ini deh ki? Ku pedagang ki mah. Bos, nasi abdul kebal amat ki. Ya, coba coba. Dol. Dol.
Dul. Dul. Suaranya bos. Kemana gitu? Coba share ke itu. Oke dengan bos. Oh share. Udah sini cocok orang naon. Dul. 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 Jauh-jauh baik. Dul. Dul. Iya urut basa-basa kieu mah. Iya lah nya urut kieu na. Sige nama ieu. Oh iya, mau nama. Woi, sabar. Aina udah si pajar, tapi tinggal raga saha.
Ya Allah, alhamdulillah, ternyata cuma mimpi. Aduh Din, aku udah nyangka aku gagal mau sama Muna. Tadi di jalan kayak kemana? Din, 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 udah Din, Din, udah ninggalin kakak Din, Din, Din. Udin. Wah! Selamat, kamu kena prank. Di mana kameranya? Di mana? Coba gerak ngomong, gerak di mana? Tuh di situ.